U Šumadiji, zemlji vina, vladaju neki kosmički zakoni koji povezuju ljude, vinovu lozu i vino na neki specifičan i neraskidiv način. Ovdje ljudi znaju da pričaju sa vinom, vole ga i brinu se o njemu, a vino ih razume i vekovima već daje odgovore na sva postavljena pitanja. Jer od kada postoji Šumadija tako rodna i blagorodna, vinova loza je u njoj pronašla svoj mir i dom iz koga svake godine daruje najbolje grožđe i iz koga teku najbolje vina koje jedna zemlja može da da. Šumadijski vinski rejon obuhvata deo brdovitih vinogradarskih terena Šumadije od planine Rudnik do reke Velika Morava, teritoriju u opštinama Aranđelovac, Topola, Smederevska Palanka, Velika Plana, Rača, Lapovo, Batočina, Kragujevac i Knić. U septembru 2013. godine, tačno 110 godina nakon osnivanja prve srpske vinogradarske zadruge Venčačka vinogradarska zadruga, osnovano je Udruženje vinara Šumadije, nosilac jednog potpuno novog talasa srpskog modernog vinarstva. Ova organizacija je osnovana sa jasnom misijom proizvodnje najkvalitetnijih vina sa geografskim poreklom, oznake geografskog porekla Šumadija. Vinari Šumadije su prvi u Srbiji krenuli sa trasiranjem puta da Šumadija kao vinska regija postane značajna destinacija na vinskoj mapi Evrope, a vina ove regije prepoznata po svom izuzetnom i neospornom kvalitetu. Vinari Šumadije su prepoznali značaj i neophodnost udruživanja, utvrđivanja standarda kvaliteta vina koje dolaze sa ovih prostora, ostvarivanja prepoznatljivosti i moment u kojem je važno da nastupaju zajedno i tako udruženi zajedničkim snagama osvajaju tržišta kvalitetom svojih proizvoda. Danas Udruženje vinara Šumadije okuplja 16 vinarija aktivnih članova sa teritorije vinskog reona Šumadija. U posljednjih 18 mjeseci udruženje zajedno sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju realizuje projekat Impulse Wine. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa partnerima gradom Kragujevcem, opštinom Topola, Udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadije i Centrom vinske kulture WineQ implementira projekat jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije Impulse Wine. Projekat je financijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC kroz program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions. Cilj projekta je doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona kroz obezbeđivanje podrške sektora vinske proizvodnje kroz niz aktivnosti. Po ugledu na druge razvijene vinske regije u svetu koje imaju svoja autonomna vina, Udruženje vinara Šumadije je odlučilo da krene istim putem, pa je stvorena ideja o uspostavljanju nove vinske etikete koja bi bila zaštitni znak vinske regije Šumadija. Prvi korak u razvoju je 2016. bila izrada elaborata o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla koji je precizno definisao sve parametre u proizvodnji nove etikete, od vinograda preko tehnološkog procesa do promocije proizvoda na tržištu, na osnovu kojeg je iz roda te godine proizvedena prva količina vina Šumadijska ružica. Imajući u vidu činjenicu da je Prokupac dominantna sorta u šumadijskoj ružici sa minimum 85%, u planu je da se i vinogradarstvo u Šumadiji usmerava ka uzgajanju ove autohtone sorte grožđa. Kroz projekat Impulse Wine planirano je uzgajanje 3 različita klona Prokupca na 1 hektaru eksperimentalnog vinograda u Kraljevskoj vinariji. Na osnovu rezultata uzgoja ovih klonova došlo bi se do preporučenog klona koji daje najbolje rezultate u Šumadiji, te bi se preporučio za uzgoj svim proizvođačima vinove loze, a vinarije članice udruženja bi otkupljivale Prokupac za preradu i proizvodnju ružice u narednim godinama. A ovaj odgovorni zadatak je poveren profesoru doktoru Nebojši Markoviću sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U proleće 2018. godine je u Kraljevskoj vinariji osnovan eksperimentalni zasad sa novostvorenim klonovima sorte Prokupac i pojedinih sorti stvorenih na Poljoprivrednom fakultetu. U međuvremenu vinarije članice udruženja počele su da proizvode svoje vina sa etiketom šumadijske ružice, a prva među njima je vinarija Ambelos manastira Koporin.
Oni su iz berbe 2017. proizveli prve količine svoje šumadijske ružice, koja je proizvedena u skladu sa zahtevima elaborata o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija. Proizvodnju svoje ružice najavljuju i vinarije Despotika i Arsenijević. U okviru projekta Impulse Wine jedna od značajnijih aktivnosti bila je i nabavka opreme za najmlađeg šumadijskog vinara, vinariju Arsenijević iz sela Vinča kod Topole. Nabavljena je oprema kako bi se unapredila prerada grožđa i proizvodnja vina u ovoj vinariji. Pumpa za pretakanje, pumpa za kljuk i jedan tank sa zračnim poklopcem, kao i filter sa dvostrukom filtracijom. Vinarija Arsenijević inače veliki proizvođač grožđa koji su do nabavke opreme u velikom procentu prodavali drugim vinarijama. Zahvaljujući novoj opremi, ovaj mladi vinar je uspeo da poveća sopstvene kapacitete prerade grožđa i proizvodnje vina i na taj način podigne profit sopstvene vinarije i imanja. U okviru projekta Impulse Wine nabavljena je dodatna oprema za unapređenje laboratorije za analizu vina. Prvi deo neophodne laboratorijske opreme nabavljen je u toku projekta Metris Wine, dok je kroz Impulse Wine nabavljen spektrofometar za savremenu analizu vina u vrlo kratkom vremenu. Vinari Šumadije dobili su i savremenu laboratoriju i uslove da poboljšaju i ujednače kvalitet vina kroz kontrolu i praćenje osnovnih parametara u procesu proizvodnje, a pored toga ona može biti i mali profitni centar koji će nakon sertifikacije koja je u toku pružati usluge i drugim zainteresovanim vinarijama uz nadoknadu, što je obezbeđuje samo održivost i kontinuitet u radu na korist svih. U okviru projekta Impulse Wine organizovane su brojne promocije, prezentacije i degustacije vina kako bi se posebnim grupama, ali i što široj javnosti, ljubiteljima i konzumentima vina predstavila izuzetna vina šumadijskih vinara. Za svaki od događaja se vodilo računa da se pažljivo odaberu vina i usklade adekvatni zalogaj kako bi se istakli aromatski kompleksi vina. Tako su organizovane prezentacije za predstavnike medija, poslovne i diplomatske javnosti, predstavnike restorana i druge. Posebno značajan rezultat realizacije projekta Impulse Wine je renoviranje objekta u Kraljevskoj vinariji, koji je u junu 2018. zablistao u svom punom sjaju nakon gotovo 70 godina. Renovirana sala predstavlja jedinstveni regionalni centar za prezentovanje ponude vina Šumadije sa potpuno opremljenom degustacionom salom, prodavnicom i izložbenim delom. Ona simbolizuje šta ljudi, partnerstva i lokalna zajednica mogu postići fokusirani na regeneraciju i obnovu ruralnih područja u Srbiji. Od njenog otvaranja u renoviranom objektu je organizovan niz događaja, a između ostalog projektna aktivnost obuke na teme savremene tehnologije u vinarstvu i vinogradarstvu, EU regulative kada je u pitanju izvoz vina i obuke za mlade za rad u vinogradu kao deo aktivnosti projekta Impulse Wine. Ovaj set obuka održan je polovinom novembra u prostoru renovirane degustacione sale iz zgrade u Kraljevskoj vinariji u Topoli, a predavači na ovom setu obuka bili su profesor dr. Klajm Beleski, direktor Poljoprivrednog instituta za vinarstvo i vinogradarstvo u Skoplju, profesor dr. Goran Milanov, šef katedre za primenjenu tehnologiju u proizvodnji vina na Poljoprivrednom institutu za vinarstvo i vinogradarstvo u Skoplju i profesor dr. Nebojša Marković, profesor na katedri za vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Vina šumadijskih vinara dostupna su u šumadijskom dućanu u Njegoševoj ulici u Beogradu, zajedničkom prodajnom mestu šumadijskih proizvođača rakije i vina, Asocijacije proizvođača rakije Šumadijska šljiva i Udruženja vinara Šumadije. Ovo predstavlja redak slučaj sloge i saradnje udruženja i dobar primer koji drugima može da bude vodilja. Na policama šumadijskog dućana nalaze se proizvodi 10 destilerija i 16 vinarije iz Šumadije, pa je građanima i gostima Beograda na raspolaganju raznolika ponuda šumadijskih vina i rakija.